Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 30 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru ariko aragenda yibonekeza arabana n'umutekano aho kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi hazindutse haraba imirwano ikomeye mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu bice bya Minembwe. Ku murongo wa telefoni tukaba turi kumwe n'umwe mu bakurikiranye cyane ibijyanye n'ibi byabaye agiye kudufasha kurebera hamwe ibijyanye n'iki gitero uko byatangiye ndetse nuko bihagaze. Turaza rero kubabwira aho uko ibintu bikomeje kugenda bimera yaba mu Minembwe, Rugezi, Uvira n'ahandi hatandukanye. Mugabo mwiriwe neza? Mwiriwe bwana munyamakuru. Yego, kugeza ubu biragaragara ko urugamba rurakomeje kandi rurakomeye. Ndagira ngo rero mu nshamake ubanze utwinjiza aho byabereye utubwire ese byatangiye gute kugeza ubu bihagaze gute? Murakoze cyane kumpa umwanya kugira ngo tugaruke ku biri kubera ahangaha mu marembo neza ya Minembwe. Yego, aho FARDC n'abambari bayo bazindutse bagaba ibitero mu irembo rya Minembwe ku buryo bukomeye cyane. yego, byari ibicika cyane kuko harwara urusaku rw'amasasu ndetse bigaragara ko bakoreshaga n'imbunda ziremereye. yego, mu bigaragara iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo FARDC ndetse na FDLR yego, bafatanije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi karundura abarwana ku rwego rwo hejuru. Bigaragara ko bakomeje kugaragaza imbaraga zikomeye mu buryo bugaragara kuko mu minsi yashize bazivugagaho ko zigira ubwoba kandi zikomeza kugenda zitinya izi ngabo zikaba zitwa Wazalendo. yego, Bikaba bigaragara ko zisubiyeho cyane ndetse abahanga mu bya politike bakaba bavuga ko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyashyizemo imbaraga karundura mu kwita ku basirikare babo. yego, Ndetse bikaba bigaragara ko Wazalendo ikomeje kugenda yongera imbaraga cyane ku buryo iri kwitwara neza muri uru rugamba, ikomeje kugenda igabaho ibitero kuri iri huriro rya AFC. yego. Wenda tudatinze cyane kuri ibyo bijyanye n'ibyigaragaza nkubaza ku isaha saa 5 wambwiye uti wanyandikiye uti amakuru aragaragaza ko FARDC ifite imbaraga, bagabye igitero baturutse kwa Murima no mu Rusuku berekeza Fizi ku izone. Kugeza ubu mu by'ukuri ni bande baba babashije kuba batsimbura abandi cyangwa baracyahanganye? Kugeza ubu biragaragara yuko iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakoze aho ryabaga rikaba ryakoze agatendo gakomeye. Bikaba bigaragara ko aribo bafite imbaraga kuruta iri huriro rya AFC. Yego, wambwiye uti agace ka Mukoko gaherereye mu ntera ngufu uvuye muri centre ya Minembwe. Ese kugeza ubu nta baba bavuye mu byabo bahunga? Bihagaze gute mu bice bya Murima ahangaha mu Mukoko kuko arambwiye ati Murima iragenzurwa n'Abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Mu by'ukuri kugeza ubu kubirebana n'abaturage situation iri muri societe civile ni situation imeze ite? Urabizi neza ko muri ino minsi AFC yaberaga mu Minembwe. Yego, ndetse cyane cyane iri huriro rya kwirwana ryo ryasaga nkaho rifite ijambo muri ibi bice kuko byagaragaraga yuko bakoze aho bwabaga bagakora buri kimwe mu bishoboka byose ukabona ko aribo basaga nk'abafite imbaraga. Ariko kugeza ubu abaturage abenshi bikingiranye mu mazu. yego, Ndetse kugeza ubu ngubu benshi bafite ikibazo gikomeye cyane kuko
birasa nkaho iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaba ryateye ubwoba bukomeye cyane kuko bakoze igitero simusiga gikomeye cyane cyari kirimo imbunda ziremereye, aho ubu tuvugana abasirikare batwirwaneho utamenya aho baherereye, ndetse n'iri huriro muri rusange rya AFC bishobora kuba ryagize ikibazo bitewe n'impinduka iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakoze. Yego, dukomeje n'andi makuru wari wanyandikiye uti ibi bibaye nyuma y'uko kandi n'ejo kuwa gatanu hari hagabwa igitero cyakoreshejwemo za drone. Urambwira uti mu bice bya Mikenke na Rugezi abashumba barahunze kuko imisozi yarashweho ubwo indege zazaga kurasa muri bice. Kugeza ubu aba bashumba babongeye gusubiza inka mu nzuri, bihagaze gute nyuma y'ibi bitero? Wambwiye ko bisa naho byahungabanyije aborozi bakorera ubworozi muri ibi bice bya Mikenke na Rugezi. Haracyari ikibazo gikomeye muri ibi bice. Yego, kuko umutekano nakubwiye ko ari muke kuva mu masaha y'umugoroba. yego, byari ibicika kugeza amagingo ya ngaya. Birasa nkaho buri umwe wese utamenya aho agana, kuko nubwo nanjye wumva turi kuvugana biragoye cyane, kuko isaha n'isaha umuturage afite urwitanga ko havuka ikibazo gikomeye. Yego, kugeza ubu nk'uko bigaragara mu butumwa burebure wampaye, wambwiye uti kuri ubu twirwana yari isanzwe igenzura Rurambo n'igice kinini cy'ahitwa bita mu cyo hagati, ndetse urambwira uti inagenzura utundi duce two muri teritwari ya Ndondo ya Bijombo muri Uvira. Urambwira uti ariko kugeza ubu biragaragara ko bari kugenda bisuganya ndetse bari kugenda bakira n'urundi rubyiruko ruri kuza kwinjira muri twirwanaho ndetse no muzasarambwa. Ubundi mu by'ukuri abinjira muri uyu mutwe wa AFC nabaturuka muri bice bya Bijombo, nabava handi wenda nka za Masisi, bihagaze gute? Urabona mu bintu bikomeye cyane biri kugaragara. Yego, iyi AFC birasa nkaho ikomeje kugenda igira urwikamo bitewe n'impinduka iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakoze. yego, ndetse bikaba bigaragara yuko iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimaze kuba ryinshi bitewe n'abasirikare bagenda bava impande n'impande. yego, nk'uko nabikubwiye iri huriro riri kumwe na FDL kandi muri aka gace ka Minembwe. yego, hano za Minembwe bigaragara yuko FDL yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, ariho isa nkaho ikunda kugenzura cyane, isa nkaho nyine yahigaruriye. muri make urumva ko ibice hafi ya byose bya Minembwe ihazi neza cyane. yego, ndetse no muri ibi bice bya Fizi FDL isa nkaho yahafashe. yego, noneho muri uko kuhafata biragaragara yuko abaturage nuko bagiye babura amahoro. yego, bamwe bashakisha uburyo byibuza bakwihuza na AFC, kuko bavuga yuko AFC iyo iri muri ibi bice bigaragara yuko umutekano ukomeza kugenda neza, ariko biturutse kubera uyu mutwe wa FDL usigaye warongereye ingamba zo kwangiza kuruta uko kera bari bameze. Kera barangizaga, ariko ubwo bisigaye ngo byarabaye akarusho bitewe n'izi mvuru zikomeje kugenda zigaragara. yego, bikaba nyine bituma abaturage bamwe muri bo bohereza abana babo bakiri n'abatoya, ndetse ngo babe bajya kwihuza na AFC kugira ngo barebe uburyo ki bakwirwanaho, nk'uko uno mutwe nawo usa nkaho uvuga ko ari twirwaneho. yego. Wenda dukomeje n'ubundi kuko tuba dufite amakuru menshi tubwira ko tugomba kubwira abantu, ndagira ngo hano nyemerere hari ubutumwa nakiriye bw'umuturage n'ubundi uri wambwiye ko ari ahitwa Kiziba ku Ndondo ya Bijombo, aho nawe yampaye ubutumwa mbwira ibijyanye n'imirwano ikomeye ahabereye. Ndagira ngo wenda nsomera abadukurikiye ubu butumwa, noneho ubwo ngaruke nawe utubwira ibindi waba wamenye birenze kuri aya makuru. Murakoze cyane. Yanyandikiye ati mwiriwe neza, kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 29 Myandagaro 2025 habaye imirwano ikomeye cyane.
ni imirwano rero yambwiye ko yabaye, arambwira ati imirwano yabereye ahitwa ku Kiziba ku ndondo ya Bijombo, ni muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko rero twabisobanuye, ingabo z'u Burundi zaturutse zitambitse AFC MRDP twirwaneho ubwo banyuraga muri aka gace, maze barasanaho urufaya rw'amasasu. Mu gihe abagize uyu mutwe barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa batambukaga berekeza mu nshe zo mu Bijombo nk'uko byagaragaraga. Arakomeza arambwira ati iri hangana ntiryamaze umwanya munini kuko ziriya ngabo z'u Burundi zahise zitangira kuba zirwana, ariko zisa n'izisubira inyuma ziva muri ibi bice. Aya makuru akaba rero avuga ko AFC twirwaneho yari yerekeje iyo yavaga mbere yuko ikozanyaho n'ingabo z'u Burundi, ariko bikavuga ko urugamba rushobora kuza gukomera muri ibi bice. Ngayo nguko arakomeza arambwira uti uretse rero iby'uyu mutwe wafashe tumwe mu duce twaho nk'ahitwa Rubumba, Gateja n'utundi twinshi, biragaragara ko kuri ubu imyiteguro ikomeye yaba ku ruhande rwa Wazalendo yaba ku ruhande rwa twirwaneho. Biragaragara ko iki gice cya ndondo ya Bijombo gishobora kuza kuberamo imirwano ikomeye kandi ikaze mu gihe hatafatwa ingamba zikakaye. Ngayo nguko rero reka twongere tukumva umuvandimwe akomeza tubwire, kuko ndumva kuri network zivuyeho. Muratwumva? Yego ndabumva neza cyane. Twari tugize ikibazo cya network, guhamagara ku mayinite asanzwe muri ibyo bice biba bihenze cyane. Ndagira ngo noneho dukomereze mu gisagara cya Uvira mbere yuko tujya ku nkuru ya General Gasito uheruka kugirwa komanda wa Regio, aho yahamagajwe igitaraganya Kinshasa. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru, ndagira ngo banze duhishushe iri mu gisagara cya Uvira. Mu gitondo twavuganye tubwira ibijyanye na deployment yakorwaga y'abasirikare bazanwaga muri icyo gisagara, yaba bari guturuka Karemi, yaba bari guturuka Tanganyika ndetse n'abari guturuka i Burundi. Kugeza ubu muri iki gisagara cya Uvira amakuru ahari na yahe, bihagaze gute, update zari nizi? Murakoze cyane. Icyo nababwira aka kanya, yego, nuko hasa nk'ahatuje bitewe nuko bamwe bakomeje kugenda bagira urwikango rukomeye. Urwikango rw'iki? Nkuko nabikumenyesheje mu gitondo, kuva ejo kugeza na mu gitondo byari bicika, kuko ejo abasirikare bavaga i Burundi bari benshi. Yego. Ndetse nanakumenyesha yuko bakomeje gukora imyitozo nkuko nabikubwiye mu gitondo. Yego. Noneho yego, bikomeje kugaragara yuko ku mpande zombi, yego, hariho gutinyana. Yego. Ariko mu bigaragara birasa nkaho ubu tuvugana Uvira iracyafite umutuzo, ariko abaturage bakomeje kugenda bamwe aho nagiye nyura hagiye hatandukanye. Yego. Abaturage baracyafite urwikango bitewe n'ikibazo gikomeye cyo kumva urusaku rw'imbunda ziremereye. Yego. Kubera imyitozo iri gukorwa, ndetse bikaba bikomeje cyane kugaragara yuko, yego, bamwe mu baturage batangiye gufata utwangushye, bakaba bakomeje kugenda bambuka. Ese iyo bambuka ntabwo bakumira bababaza bati murahunga iki? Cyangwa wenda ni nk'uko umuturage ashobora kugenda akaba ari inshuti akakubwira uti ngenda agiye, ariko atagenda bigaragaza ko ahunze? Babikora gute ubundi abo bahunga? Oya, ni ibintu bimenyerewe kubera nyine imvururu ndetse n'akavuyo igihugu cy'u Burundi kirasa naho cyabyakiriye.
ndavuga iyo basohoka ku mupaka ntabwo inzego za DGM zikora ku mupaka bakavimvira wenda zibakumira zibabaza bati amurahunga iki? Reka da, birasa nkaho bo babimenyereye, bisa nkaho bigaragara ko nta kibazo na kimwe kiba gihari. Yego. Ndetse abaturage basa nkaho basa nkaho bajya mu gihugu basanzwe bajyamo, ni nk'ibintu bisanzwe byabaye nk'ibintu bisanzwe muri makeya, nicyo nakutangariza. Yego, nyemerera noneho duhite tujya kuri inkuru ya Gasita mu gihe ubwo nawe uraba uri kudushakira indi nkuru yaba avuga za Warikare cyangwa Masisi nawe ukaza kuduha update. Tuvuge kuri uyu Gasita hari amakuru ari ku mwandiko tuyasomera abadukurikiye, ubwo tugaruke turebera hamwe n'ibiri kuvugwa mu zindi axis z'urugamba. Nta kibazo nubwo mbona bitoroshye bwose, ariko turagerageza kugenda duhengereza tureba ducamo tureba uko byifashe. Yego, amakuru aravuga ko Gasita waherukaga kugirwa komanda wa regio yahamagajwe igitaraganya Kinshasa. Uyu ni Brigadier General Olivier Gasita uheruka guhabwa inshingano zo kuyobora intara yamaniye miherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Yahamagajwe Kinshasa mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agiye gutanga ibisobanuro by'uko leta yakora kugira ngo yongere yigarurire ibice yambuwe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu General Gasita kugirwa komanda wa regio ya Maniema ni icyemezo bivuga ko cyafashwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu ntangiriro z'indwi heze, nibwo yashyizwe muri uwo mwanya. Akaba rero yarasanzwe ashyizwe n'ubundi mu bikorwa bya gisirikare muri iyi ntara zari mu nshingano yari yashyizwemo mu mezi make ashize, nyuma y'aho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka AFC ifashe Bukavu. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagenzuraga, ndetse General Gasita wari ushinzwe ibikorwa by'iperereza muri icyo gice akaba yarahise ahungira Uvira. Amakuru aravuga ko yahamagajwe Kinshasa kandi ko mu kwitaba yajyanye na Minisitiri w'Ingabo z'iki gihugu. Yasobanuye ko yahamagajwe kugira ngo ajye gutanga uburyo hakorwa operation yo gushyiraho umutwe yo guhashya umutwe mu Ventura na MRDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, aho unamaze kwigarura ibice byinshi zo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande biravuga ko yahamagajwe no ku bindi bijyanye n'umutekano mu gace ayoboye. Ubusanzwe bizwi ko uyu musirikare avuka mu bwoko bw'Abanyamurenge, ari umuhanga mu byerekeye urugamba, kuko rero ari mu basirikare bakuru bakoze mu ntambara zabaye mu mwaka wa 2000 zari ziyobowe na Lieutenant General Masunzu, aho General Gasita yari amwungirije. Icyo gihe bahanganye n'umutwe wa RCD wagenzuraga igisagara cya Goma na Bukavu n'ibindi bice byo muri izi ntara z'iki gihugu. Na nyuma yabwo ingabo zari ziyobowe na Masunzu zimaze kwinjira muri leta mu mwaka wa 2003, Gasita yagizwe administrateur wa teritwari ya Yumbi iherereye muri Ituri. Icyo gihe nabwo yashyizeho yafashije guhashya ishyamba zari zarahazonze kandi agarura amahoro yari yarabuze muri iki gice, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Ariko nubwo azwiho ubuhanga, ntibyabujije ko atumirwa i Bukavu, ntibyabujije ko ayirukanwe i Bukavu nk'uko amakuru ahari bigaragaza, ubwo umutwe wa FC M23 MRDP twirwaneho wafataga uyu mujyi ku igerekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ingabo yarabereye umuyobozi zavuye Kindo zoherezwa ikarembwe muri Fizi zikagaba ibitero muri Rugezi no mu bindi bice biherereye hafi ya Minembwe, ariko zaje gutsindwa ku bw'uyu mutwe wa MRDP twirwaneho no wa M23. Kugeza ubu uyu mutwe uragenzura ibice byinshi muri iyi ntara, nk'uko rero twatangiye tubivuga. Akaba ari amwe mu makuru akomeye ari kugenda agaragara muri ibi bice by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Tugenda tugana ku musozo, ndagira ngo unyemerere dutange ishusho ihari y'ibimaze iminsi bitangazwa. Ese muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo ndetse na Warikare, koko nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga, izasanambwe ziri kongera ingabo ndetse n'ibikoresho?
niko bimeze, birasa nkaho n'ubundi uko byagenda kose iyi AFC yego nkuko nabigutangarije yamaze kumenya yuko FARDC itameze nkuko yari yahoze, yego kuko abasirikare b'iri huriro rya FARDC yego bakomeje kugenda bongera imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru, ariko iri huriro rya AFC naryo yego imyiteguro ikomeje kugenda igaragara, kuko iyo ugenekereje usanga bo bafite impamvu simusiga, kuko bavuga ko ibyo basezeranye iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ribirengaho. yego Bikaba bigaragara ko AFC nubwo mwumva icecetse bwose, yego hari ikintu nayo iri gutegura gikomeye, nubwo bigaragara ko iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kongera imbaraga simusiga bitewe n'imyitozo bamaze iminsi barimo. yego reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha, ubwo turi buze kongera kukuvugisha no mu yandi makuru. Yego murakoze cyane. Banywanyi reka tubashimire cyane, dusoreze ngaha, tubibutse ko ngaha tubagezaho amakuru akomakomeye abarebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.